Ngiyabingelela Comrades. Amalungu omkhonto wesizwe party endaweni zonke enizona amaqabane. Igama-ke uPhumla Magaqa ozalwe wakhulelwa kwaMashu 141. Ngokuhlala-ke manje sengihlale wa-64 izone Prince Cyril Zulu zone. Abaningi benu-ke bayangazi Comrades, kuswela kwakhiwa umkhonto besigijima nabo nabasha bafika emva kwethu sesiqalile ukugijima. Abanye sebeyangazi ma-comrade. No, ngithi angithathe lithuba comrades ngibonge. Ngibonge bonke abantu abangicongratulate-ile ngesikhundla or isikhala engiye ngakhunjulwa ngaso ama-comrade e-region yaseThekwini. Ungena laphana kwi-dispute committee. Maqabane ngiyazi ukuthi abaningi bangicongratulate-ile ngibaphendula nje eceleni. Kodwa-ke benginakho ukuveza kubona ukuthi ngisayicabanga. Ngihlalile-ke phansi maqabane kaMsuluzi ngayibuka, ngayiphendula ngabheka emuva la siphuma khona ngaze ngazofika manje. Ngaba nakho ukubonga enhlizweni yami nokujabula nje ukuthi kukhona ama-comrade e-region yami ngoba yonke into iqala ekhaya. Ama-comrade e-region yami angaziyo imisebenzi yami ngisebenza ekhaya, ngigijima ekhaya before ngiyogijima emizini abanye abantu kwamanye ama-province namanye ama-region. Ngajabula kakhulu ngabonga Comrades. Kodwa-ke unfortunately kwafika la ngibona khona ukuthi cha, ngizodlulisa isikhala akade benginika sona noma ithuba akade benginikeza lona ngezizathu zami Comrades. Engithe mangihlala phansi ngibuka ngabona ukuthi cha, angisidlulise ngizidlulisele kwabanye. Ngiyacabanga-ke ukuthi le nto yama-committee-ke bekubhekwa-ke ngokwamazoni. So ngenxa yokuthi-ke mhlawumbe kuzosala isikhala kweyami izoni, ngiyacabanga ukuthi ngidedele omunye comrade ozovela kwizoni yami kube uyena ongena kuleya ndawo yami maqabane. Ngokwehla-ke comrades, hhayi ngoba ngibukela phansi ithuba engilinikezwa ama-comrade ami. Kubona nginjenge-elder, nginjengomama enhlanganweni. Angideleli ithuba abanginika lona, ngiyohlala ngi-grateful njalo futhi ngiyohlala ngibahlonipha ukuthi baliphakamise igama lami. Nabanye abangaziyo kwiTheku region bavume, nabangangazi ukuba bakhona-ke engiqaphelile ukuthi angibazi laphana kwiThekwini region. Angibakhumbuli nasekuqaleni sigijima, kodwa-ke ngibonisa ukusebenzisana kwabo kushuthi-ke babambene. Ngakujabulela nje nalokho. So ngibonile nabo noma mhlawumbe kulethwa leli gama ababanga nankinga ngoba-ke uma ngivume ngoyelethu ukuthi angisondele ngizosebenzisana nabo. So ngiyalibonga kakhulu lelo thuba ama-comrades. Ngebhadi-ke ngicela ukungaqhubeki noma ngingaqali nokuqala ukuba i-dispute member i-dispute ye-committee member ye-dispute committee uxolo. Comrades, ziningi izinto ezenzekile la enhlanganweni, akekho umuntu ongazi. Akekho umuntu, ngizokuveza namhlanje lokhu maqabane. Ngizokuveza lokhu. Kuye kuthiwe isikhathi esiningi you cannot blow your horn, but namhlanje ngizokwenza comrades. Kudala ngihamba ama-comrades angithinta emaceleni, Comrade Phumla, msani ukuhamba manje, msani ukusishiya enhlanganweni, msani ukuthini, ngibuye. Namanje njengoba bathi sengibuyiswa sengiku-dispute committee, bese ngivalelisile mina maqabane. Ngathi cha, ekusebenzeni ngicela ukuvalelisa, ekubeni imember yomkhonto nokuvota ngicela ukuqhubeka.
makhona ama-program yo-attend mangikhona mangingekho angikho ama-comrades a-understand ama-comrades angithinte macela ukuthi cha comrade Phumla ukwazi ukuhamba manje sesibheka okhethweni ke comrades kuzoba ngathi kwesinye isikhathi umuntu uhlale ngathi ufuna ukuncengwa comrades bahlala bevalelisa comrades iqiniso lithi sisebenzile la enhlanganweni sisebenzile comrades sazikhohlwa usebenze kule nhlangano uzodevelop o-depression mabe wawunayo ivuka ibuye ime ngenyawo i-depression ngenxa yezinkinga obhekana nazo la kumkhonto ama-challenges nani kuye kuthiwa ipolitiki-ke it's a dirty game abanye bathi umthetho wepolitiki isikhathi esiningi mina guys comrades ipolitiki nayo yayiqanjelwe iy'nhloso ezinhle kodwa abantu abangcolile nabakhohlakele ngaphakathi kubona abangafisa ukubona abantu abasuke kulowo mzabalazo ukuthi baqhubeke nombono omuhle uye phambili bese beqala inkohlakalo nobugovu nazo zonke izinto bese kuthiwa hayi ipolitiki so la emkhontweni comrades sibulawe ilezi zinto engishoyo ubugovu nokukhohlala kwabantu ngaphakathi abantu bangcole abakwazi nokuyifihla bese bengcolisa ke umbono omuhle osuke wakhiwe abantu bese sibiza ukuthi ipolitiki akusiyona ipolitiki comrades ukukhohlakala nje nokungcola nobugovu obenziwa abantu abathile bezofuna ukucekela phansi inhlangano yomkhonto wesizwe phansi inhlangano yomkhonto wesizwe phansi siyazi comrades iyakhiwa abantu ngezimali zabo nangamandla abo nangama-ideas abo umsholozi wamemezela sayithanda into asimemezelela yona umbono wakhe i-ideology yakhe sangena asingenanga ngoba nakho sithi sithanda yena nje kuphela engahambi nalutho enqunu nje sasingeniswa izinto ezi-rich esasimbona ezimemezela wamemezela umsholozi wayeseyaphenduka wahamba wasishiya nokuthi-ke na umbono sengubekile etafuleni owenu nonke zasondela-ke zanhle amaqabane ezinhle ezazizoqonda ukuthi zifuna ukwakha lo mbono omenyezela umsholozi ukuthi uye phambili ukhule ube yinto enkulu eyoba yezukulwane kodwa ngenkathi kuya izandla etafuleni zithi ziyobamba umbono ukuthi igijime nawo zafike zacindezelwa ey'ningi zeyimfene ezimbi ezingabathakathi ezizokhohlakalela umbono ingakho namhlanje siwubona umbono usuphithiza kanje usunje akaze-ke umsholozi mayibeka umbono asishiyele mhlambe ukuthi nansi i-funding maqabane senoqhubeka la noma nazi ikhipha maqabane senoqhubeka la ngokuthanda yena nombono wakhe sazenzela konke lokho comrades abantu baqala bakhiphe emaphaketheni abo kade esho nje ukhazini wami ethi hey masicabanga iy'mali zethu sayifaka kulo mkhonto bengacelwanga muntu uma babazi ukuthi into yabantu emenyezelwa upresident othandwa abantu bayiphuthuma ngaleyo ndlela-ke bayakhipha iy'mali zabo bakhipha imiholo bakhipha konke kwafa iy'moto zabantu ama-comrade amanye adivosa amanye alwa nabafazi abalanya namadoda abo ngenxa yomkhonto kuningi thina saxabana ney'ngane ngendaba yomkhonto umkhonto ahlahle wabhidliza imizi yabantu ama-comrade efocusile akha umbono obekuwumsholozi so amandla abantu lawa inhlangano yabantu lena engazange ifandwe nawo yedwa umuntu uma ngabe engaqhamuka yedwa athi mina ngakhipha imali yamemezela i-national yonke ngathi nazi imali kwazi South Africa yonke ukuthi umkhonto nje ufandwe uyibani noyibani lapha egrawundini sithola iy'khipha zosibanibani asikaze sibe naleyo nhlanhla le nhlanganweni kwakwama-comrade nje mawadi nawo kuze kube yikalokhu ama-comrade asawuthwele umkhonto noma ngabe sekuthiwa umkhonto uthola imali kwa-IEC kodwa umkhonto usahlala u-zero budget usathwelwe abantu comrades umuntu-ke ngizama ukuveza nje izinto ezisihlukumezile la kumkhonto ama-comrades aqhamuke nama-ideas amahle akhulise umkhonto ngey'ndawo ey'hlukene esibaziyo nesingabazi kodwa siyazi ukuthi umkhonto ula ukhona is through ama-ideas nezimali zama-comrade laba balapha phezulu ey'khundleni bonke comrades mangathiwa nje awusho ukuthi
wenzani ngaphandle kwalaba esixoxelwa ngabo ke ukuthi babehlangene nobaba before kwakhe umkhonto bebonana nobaba emakhoneni abaningi nje sekuthiwa babebonana nobaba emakhoneni asibazi thina sazana thina ebesigijima la ngaphakathi ngoDisember 16 abaqala lapho ithina sazanayo esenza umkhonto waba la ukhona lezi zinto comrades engiyimalayo uthola ukuthi izinto ezifana nalezi ngesikhathi ngiqhamuka ne-idea ye-signature campaign comrades akekho umuntu owayecabanga ukuthi umkhonto ngalesa sikhathi usengcupheni ukuthi ungangeni indawo ngisasho namhlanje umkhonto wawuzoba nama-province awu-3 kuphela i-KZN i-Gauteng kanye ne-North West eyayisisendleleni ukuthi iqede mabe siqala i-signature campaign so comrades sayiphusha i-signature campaign nama-comrade wonke ama-province wonke maqabane namhlanje wonke lawo ma-comrade ayenza umkhonto waqualifya ukuthi ungene laphaya kwa-IEC ukwazi ukuthi ube kuma-province wonke akhona elilodwa esilibonayo even uMpungose can testify ngeza kuye ngizombikela ukuthi sesiqalile ukwenza ama-signature la KZN ngathi asenzeni namanye ama-province wayengayiboni ngaleso sikhathi into engishoyo kodwa namhlanje ama-signature amthatha ambeka la ekhona usebuye kwesi-4 enhlanganweni ngoba uhlonishelwa ama-signature ayefike nami kuyena ukuthi asenzeni namanye ama-program ngalakho igama lakhometa uMpungose abantu bengithuka ngibizwa ngayo yonke into kuthiwa ulala naye akekho umuntu ongahlala ecula inkokheli kanje kanti ngangithusa umsebenzi esasiwenza leso sikhathi ngimhype ngoba wayegive up esekhathele okhometa uJongela bangeniswe ko-national ntontoni bebongwa ngama-signature esingabazi bewenza mina engangiqhamuke nombono angikaze nangelilodwa ilanga sathi masiwaqeda lawo ma-signature ukwenza kangithi mangiqeda i-province nama-comrade sasigijima nawo masiqeda nje kwakhe i-province iy'gebengu zifakane kuma-list aya ephalamende sacangcatshwa comrades ukuthi mina leso sikhathi bengawafuna ama-position nanamhlanje ngisasho angiwafuna ama-position omkhonto ba angeke angise kule nto engifuna ukuya kuyona ngokwezinto engizamela empilweni yami kodwa ukuba ama-comrade aphezulu ayenayo into ethi cha comrade uPhumla siyabonga nawo wonke ama-comrade benigijima nawo kuma-province wonke ngenani ngala comrades wazuzobamba la wazuzosebenza la wazuzohola kule ndawo akaze nakanye kufika i-opportunity enjalo comrades yini indaba inhlangano njengoba ngisho ukuthi kwagibela iy'gebengu ngesikhathi sakhe inhlangano thina ay'gebengu zayiplana nazo emaceleni yizona-ke egcweleke kuwo wonke ama-position kuwo wonke ama-position masiyibiza ama-ground forces hhayi ukuthi sakha igama elipharayo noma igama elinjani laqhamuka lapho igama lama-ground force ngoba we're hitting the ground siza ngenye iforce enzima comrades and umkhonto sawubeka la siyawubeka khona singazi lutho singelutho singaze sibe osibanibani ey'nhlanganweni ngaphambilini kodwa umkhonto sakwazi ukuthi uqualifye ngo-100% warotshwa kodwa still umkhonto waba kule position okubona ngenxa ama-comrade ayigijima engazi lutho engenalutho kodwa ekhiphe okokugcina babe nakho so-ke ama-comrade mina ngilimele nje ngaphakathi inhlangano yethu siyayithanda kodwa ikushiya une-depression ikudle imali kushiya unamaphakethe alenga ngaphandle abhobokile ikushiye uyinebethona ungelutho uyifototo inhlangano yethu kodwa-ke khona kunjalo comrades sizogijima siyisize silekelela singalekelela khona siyisebenzele okubuhlungu ukuthi siyizimbongolo ey'gitshelwa yiy'gebengu ukuthi sibathathe siyobabeka kwi-destination ma befika kwi-destination imbongolo bayikhahlelelele kude bavala umnyango bangene ngaphakathi badle ematafuleni adekiwe okuhle nokunonile comrades iqiniso lelo ngesilibalekele ama-comrades axabene namhlanje from ama-dispute ango-2024 ahamba nawo i-recurring loku ayaphayila up namhlanje sekuyima kuzoqalwa ama-dispute sekuzoqalwa ini ama-comrade alimele ngezinto ezayiyekwa ngesibomo
community nje coordinator be-province usebuye kwesi-4 ukusukela ekuqaleni inhlangano uhamba nama-dispute naye ayenze ngaphansi kwegama lakhe nanamhlanje wakaze lawo ma-dispute aresolveke. Ama-community awushiyile umkhonto, ama-community athukuthela adubile ahlele emakhaya, ama-community ngeke size siphakame sibe ne-arrogance sithi hhayi babevele bengawona umkhonto bayiwona impela. It's just nje ukuthi kucinezelwa laba aba-understanda umbono nalaba babewakhile umkhonto khona kuzosala izigebengu zabo baqhubeke naso. Kuningi comrades umuntu abuya kusho nginqena nje ukwenza ivoice yagcina isu 30 minutes comrades bengathi ngiyamxhaphaza ngimcabangile. Kodwa comrades ngizama ukuthi ke ama-comrades afana nathi maqabane ashawe ngaphandle mangithi amafana nathi ngisho wonke ama-comrades aqala umkhonto laba isikhathi esiningi kwethiwa ama-ground forces kodwa kahle kusuke kushiwo amavolontiya omkhonto abazinikela badela konke amafela mkhonto badela konke comrades ngenxa yomkhonto badela iy'mali zabo badela iy'moto zabo badela konke mangithi konke nanamhlanje basashawa ngaphandle basacindezelwe babamba amawadi babamba ama-VD babambe konke bayalwa bashahwa ANC bashahwa igebengu ey'phakathi la kumkhonto eziy'biza ngomkhonto ziyi-ANC ezinye y'thengiwe kuningi kodwa la ma-comrades amile aloku ey'bambile ayibambe seshawe ngaphandle umuntu engasekho kwi-position aloku ememezile comrades. Yilawo ama-comrades emine engihamba nawo maqabane. So angeke ngize ngikwazi ukuhambe ngiyifaka kunanoma yini maqabane ayikabi. Ama-comrades ama bengibonelele iy'ngane zami zingikhumbulile ku-region ngisiza iy'ngane ngoba ngimdala kubona nge-age abantu abaningi laphana kwi-region. Mangikhumbulisa awasidonsa uComrade uPhumla siyawazi umsebenzi wakhe siyawazi amagalelo akhe angibadeleli angikudeleli umsebenzi ade benginika wona kodwa comrades ngenxa yokuthi ubuholo obuphezulu abukaze bungicabangele nento enhle yodwa. Sesiwakhile ama-signature comrades akha i-membership elapha eParliament nakuma-legislature ngahumiliate-wa mina ngayofakwa kwi-list yeParliament aphinde ngakhishwa ngaxhashwa-ke inhlamba ama-comrades ayethi ngiyimayibuye into engangingakaze ngiye kuyona ngazi nokuthi kwenzakalani obani abakuleyo nto ngachashwa comrades. Angizange ngize kushiya umkhonto ngathatha i-break ngabuyela ngaqhubeka. So-ke comrades umuntu uwumuntu unenhliziyo unenyama unakho konke ama-organs amenza aphila bomuntu. Awami nje mayenga-checkwa for sure a-damaged aphelile ashile yini i-stress ney'nkinga umuntu ayithwalile la ngaphakathi komkhonto. So ngiyacela mina comrades ukuthi ngicela manje ningikhulule sekulungile seku-right senganele sengikhathele sengi-right nje comrades ngi-right ngiyeke nje ngile nebethune engiyiyona nigijime negama lami njalo ukuthi ukhona uComrade wakwaba uComrade uPhumla Magaqa enhlanganweni nomkhonto owayewakhile naye umkhonto njalo makhuya ngomkhonto mina ngiyojabulela nje ukuthi igama lami ehlale eqhamuka ukuthi ngangikhona ngasibeka napha isithini sama-signature ngasibeka isithini sokugijima i-ground ngaligijima mina comrades iground angilirobhanga. Khona yodwa iprogram okwathi maqala umkhonto ngo-20 ngoJuly ngoDisemba 16 ngo-2023 ngiyimisishe ngangihlala ngikuma-program wonke singalali sibuye intathakusa uthi ubulala ama-hours ambalwa usuyavuka kwi-program emva ye-program sakha nomkhonto. So manikhumbule nje lokho mina maqabane ukuthi ukhona uComrade okuthiwa uPhumla Magaqa umama owagijimela iy'ngane zakhe egijimela abantu abamnyama base-South Africa ukwakha iphupho lomkhonto wesizwe ukuthi ube yiphupho eliyothengwa nama-generations. Kodwa ngendlela esibonana sigijima ngayo ngesivinini esibheke le ophathi esibheke weni angazi uma ama-generations asayowufica nomkhonto. Kodwa sikhona-ke comrades ngeke size siwulahle umkhonto siyawuthanda siwakhile awukwazi ukulahla ingane oyizele. Nguzalile umkhonto maqabane ingakho ngihlala ngithi nginjengomama mina kumkhonto comrades. Ama-comrade omkhonto ngiwathanda ukufa mina ngisho ama-faction lawa khona ngiye ngizwe ukuthi ayangixasu loba kwakumnandi sisandawonye kungabe bikho faction singakalokhu sicwasana ngani. So comrades mina sengigcina nje ngiyacela ukuthi asilweni sithole ama-wadi noma u-60
sikwazi ukuphuma nomeya engathi ubuholi ke bungasibekela umeya nakhona ongeke asuse umsindo ngoba Nkosi yami hey siyakhuluma la kumkhonto sesifakelwe osibanibani abaneqanda zaka ANC obani bani ababenjani ka ANC babuye bazofaka lo vucu lonke lizofakwa la kumkhonto sihlale sidefende ebantwini akeni siphumuzeni ke manje baholi ngendaba yokusifakela wonke uvucu lolu Nkosi yami nikeni isikhethele nje nathi into eclean nje ekhepuzelayo eyothi imibeko nje abantu bakikize bagijime bonke bathi baqonde ekubeni umkhonto nakalokhu sekubhekwe komasipala kuma ward comrades siyacela akeni isikhethelene ama-comrade athandwa abantu ama-comrade angenaphunga angenasici ama-comrade athanda umphakathi azokwazi ukusebenzela abantu kunina comrades eningene kuma-committee nginifisela okuhle kodwa ngithi wo angathi ningakwazi ukulamula izimpi zamaqabane ama-comrade iqiniso lithi axabene ngoizinto ezenziwa ngesibomo singalanyulwa ama-comrade efaka i-dispute emva kwe-dispute kungalanyulwa kunokuthi ubuholi bulamule bwakhe ama-faction so namhlanje kukhona ama-comrade abizwa ngo-father of factions ngoba bawubulela umkhonto benza ngathi bayawakha kanti bayawuqedela nakalokhu-ke sisalidwa yibo labo baholi labo nginifisela nje inhlahla comrades ngoba nisebenza nenyoka zabaholi ngeke sikufihle lokho comrades ngendlela abaholi bomkhonto ababamba ngayo imihlangano fabe lenhlangano iyakhephuzela ihamba phambili ngokwemihlangano abayibamba kodwa imhlane fruitless kuma-comrade ezansi namanje kuzothi makuphuma ama-resources ama-elections azobe ephuma ngey'bongo ephuma ngomngane ephuma ngani sekudliwa yona le mali le yama-elections siyanicela maqabane ake nenzeni iqiniso kuma-comrade aphansi abaka-recover from lokhu yakushayeka kwa-2024 ningabathwalisi nakalokhu nibathwalise ukubamba ama-elections ngey'mali zabo ama-comrade asibalekele ngoba ethi awasenamali la kumkhonto uthandwa ngoba unemali kufanele wena usebenzisa imali yakho efakwayo IEC idliwa abaholi baholelani imali ezinkulu ezingaka o100,000 o90,000 obani bani imali iphelele emholweni iphele ekwehleni kwenyuka ubuholi obuphezulu ingayi phansi la kufanele iya khona phansi kwi-constituency yomkhonto senzeleni iqiniso ke baholi siyanicela mina comrades ngohlala ngekwiside lama-messes angeke ngikwazi ukudayisa ngomzabalazo wabantu ngalokho nje ngithi comrades inqola eqhubeke kodwa isiyise ekwineni ukhetho lomasipala abantu uma ngabe sibafeyile manje ngobuholi sibukhethayo emawadini nobuholi sibukhethayo la kumkhonto njengoba kuzongena umeya nobuholi nje obukhona obungajabulisa abantu abala kumkhonto iyona nto ke eyokwenza singakwazi ukubona ukhetho la ngo-2029 ngale voice note comrades ngithi cha angisithathi isikhundla sokuba imember ye-dispute committee ngicela ukuhlala nje ngokuphumula amagaqa imember ethembekile omkhonto engenaphunga engakazidayise engakazi yena sinakweyodwa inhlangano ekulokwaqala umkhonto nongihlelela ngiyinto eyodwa maqabane kamshuluzi so angibonge-ke comrades nginifisela okuhle konke nani eningene ey'khundleni ezintsha nani ephela eningo-dispute nivume nje comrades ningahlali nafuna ukuhamba negama elibi enhlanganweni abantu bahlale bephuma nani iqhulu ngoba ningezi kahle phakathi kwama-comrade umuntu nje akakayibone nje manje ukuthi njoba kuliwa ngegama lami ngisayithanda kodwa njoba kuhlala njalo kunomsindo ngegama lami comrades umuntu nje kuyafuneka ayibheke ukuthi inhlangano uyayakha noma ukwisadi lokuyidayisa ngiyabonga kakhulu ngane kamshuluzi nime nje bafethu uphumula amagaqa uma-signature signing out ngiyakhumbula-ke nina saqala nani ngangikwenza ngale ikhathi ama-voice note ya no bekumnandi comrades umuntu egijima kumkhonto sisathandana sizwana sonke mase kunje comrades impela kuyawehlisa umdlandla kodwa-ke sikhona comrades ngesiye ndawo kodwa cha ukuthi sigijime sibe yimbongolo hayi comrades ake kugijima abanye baxhashazwe nabo njengoba saxhashazwa sibaningi namasosha nje comrades umuntu uyawakhohlwa amasosha
Amasosha khombisa namhlanje asashiswa ilanga ebambile lapha no attention impwani zicishe ingene emlonyeni ingane abantu zicishe iwe ilanga lishisa ihila injani imile lapha yana iflag bearer makuthiwa ini amasosha abe yimbongolo agejiswa shove ngapha mase kudliwa sekudla ama security athile abasabonwa bona sengeniswa ama security osbanibani sekuyiwona khokhelwa sekuyiwona ngcono sekuyiwona hlala ema office amakhulu ingenza abantu lezi evolunteerayo azaziwa nokwaziwa nomanje kuzongena amathuba omasiphala nanani ngeke bakhunjulwe amasosha njengoba kwakwenza ANC nana basaqhashazwa kanjalo banikezwe idami babanjiswa umoya gijimani uzanze ogcwalisa ngapha gijimani sekuyiloko gijimani sekuyiloko uthi uyabona sekuthenya ake nilenze iqiniso baholi bomkhonto ake nibe nenhliziyo yomuntu omnyama niyeke ukusikhohlakalela nokuba yinyoka ngaleyo ndlela-ke maqabane sengiyaphuma ngoma signature niphile nje ingane kaMsholozi ngiyanithanda